tunin khon zong weekend hi tekhan kinin missionary mi khat testimony na sei kinu hitin dunia sei ding pau hi le James Hudson Taylor kitin ama pa hi amison chi na mun choi la hamiti a hele China in ama hi British Christian missionary ahin ting le aman China ga mahin China Inland Mission kiti to OMF kiti international la khanna phut do na hi ama pa hin China muna kumsom ngala khat hi anasumangin chi sunga hin China gama na kimang chen ju ting le the gate missionary the gate hi anasim don ana chipi in ting le iti China gama hin school za khala som ni langa ana put doin chu ting le mi sang som la sang gi hi chu China ga ma chun Christian ana la lut nin chu ting le ama hin muncho ma chu China mun chun Christian missionary hopan sana dingin umna ding zathum zen hi ana sim da na hi ama pa agi thupi ding le ama pa hu dingin China gamsunga ko nin jong mi zanga zen pi agi thu pi dingin hongki pi do na hi twai sei ho che hi le achum lam ta ama ana to dan a chuting le ama hi China gama ana pan sa dan chu iga se yo hin tu hin ama a testimony mo mong anela ya pa chuting le China gama a chi chuting le athi chen ge hi ina seiding o hin ama testimony wang chom thelo hi aji chu ama kum som nga la kha set pi hi China gama hi missionary ana kal songa chuting la na ki mang cha hin ya chu testimony hi hung sau ding a hin hi chun sau le jong le a China ke gia ngai ding kan ti min he Hudson Taylor hi 21st May 1832 kumacha Barnsley Yorkshire kiti United Kingdom manana pinga in apa mina hi le James Taylor hi in chuting le anu mina hi ale Amelia Taylor hi ama pa hi anel lion pathin ta sana di ta anei pon iti chun kum som la kum nga hi ahin aman le kha khat pamphlet title track khat asim na hin Krista alo le pathin chu ahu hing pula leng pa hin ki sa ni chele kha simin chu pham ti le Paul Richard kiti hi chele kha da sim na kuna chu pin tha na ne in ting le chu le 1849 komin som la kum sagi a hi in Krista hinadi ta ane chu na phong do ting le ain khwa China gama missionary a hi ting jong ana sei do ta hi hiti chun kum sang khal zagi la som nga la comment kingston mana mi medical langa han ki thopi pantan ting le chelai mun chun chaga gen the ho anapan pijin ting le amola chun ta asana hing ding dan ting le pathenin aphat phat cha ehin pi ding a hi ti pathina ta asana hen pan tan a hi ting le aman bazar la ho alol hang phongin thu a hil zi in ting le trek ma an hom zi na hi hiti chun chum kha zowin amazon Andrew John Lukiti pa hona boptai sana changta na hi hiti chun kum sang kha la zagi le som nga ni komin amazon lo le ai lama thiman jil panin hi cha thim jil na mun chu hoila ham ti le Royal London Hospital in Whitechapel akiti hi London muna chun lo lai han jil pantan ichia hin jilona azi penta chu China gama chi tinga hele ama logle ailama mi zending chu tingle Christian missionary a he ato thei channa doctor lang alo logle ailanga he missionary na to ading ti aman ki god pan ana nei hi tai ina su min lo be ading kha chui pham til apa James Taylor jong hi ama jang logle ailama thipna sang ta nei mi ana hi na hi hiti chun Hudson Taylor chun medical training achai masangin England gam chu 19 September 1853 kuma chun han da tan hiting le Liverpool a kunin Amazon Shanghai kiti
China gama 1st March 1854 chun ahong hlung be min ahi icha ahong na wahin ko nga jong tu sit na sata an to ti asata en ichilai China mun chu China gama Shanghai mun chung hlung ahi win ichang hlun wa jong chun ahong hlun kumu akum pat chu ichin civil war no min China gama chun izi chun ama zo I ma cha na bol thei te pon hiti chuna phazo se first year chu anasumang ta na hi hiti chuna ma zong 1855 kuma pan chun hichi Shanghai mun a hin ting la kim vela chun pathin thu asile pan ta na hi hitia mun tin na pathin thu asile wanga chun hi Chinese alo China mi ho chun anamu se do win ting le pathin thu yo hoi ta na sei sai po na hi hichi pha chun aman zong Hudson Taylor lin zong China ho kisima kisim ding avon van ding ting le asam zong kitan ding ti hin ong gi gel hata na hi hiti a hin bol pha na chun am ho zong China mi hon zong Chinese hon zong ama chu ain ho pi win ting la ta sei ho zong hin ngai pan ta win na hi hiti ama in am ho England ga ma avon ji overcoat the coat ho to thu na sei la chen amo in ama ji tin ko wam ti le black devil tin na ko ji na hi aji chu hi chi dabanga von chu anamu sit ma ji ngwa hi ting le I chi thu ase like 1855 kuma chun aman Chinese mi chapang kha jong ana sinin ama pa min chu ipam ti le han ban akiti na hi iti chun ma pa zong China mi ho to kho thei pha na chun Chinese power ke sun track tam pi yo na khop do ta na hi pha chom kha zovin Scottish evangelist William Chalmers Barnes ki ti pa santo muna na hin tong pan pa to ong ki bop khom lan ni na hi hitia pha chom khan ong ki bop chul han pha chun amani ong ki khen ki lanin chin Hudson Taylor ama Shanghai muna medical supply lo le ai ane ho zo se chu meya aka awam chon he do tan chu ting le 1856 kuma chun ama ane ago do se chu migo chu ho na chom pi ta na he hiti chun 1857 kum chun ningbo a apan sakini na hi hicham laizin George Muller kiti amazon pathin la cha khat na hin ama konin letter khada mo na hi jipa letter amu pha chun amani aloipa John kiti to amani atum be na to taring China gama missionary ahin sol ho khona kona ki resign amani chamta na to taring ti ahin gongpan hanin cha na to na min han chui pham tin ningbo mission kiti khanin hongki min bol hanin aloipa John to ting le cha chun Chinese mi li injong anapan hu win hi icha anapan hu Chinese homin chu khana ning zo fa a hin khana feng singui a hin nina owang lai zun a hin thumna kui go gui akiti na hi amo si sen Hudson to John chu ningbo misana na to pal hana chuna ki thopi win hi hidi chun Hudson Taylorin kum sang khat zagil som nga lagit kumin Maria Jane Dyer chuna ki chen pin hi amanu hi apa Reverend Samuel Dyer hi ahin la amanu ama pawang anatitan hi anu apa na thi sanunga amanu hi ends eldersi kiti China gama numei hall missionary masaloi khat amanu school ball na hi chu school chapang ho ve suya anapang tingle aneki thopi hi hiti chunama nin zong kumsang khat zagila somnga la git kumama chun cha kha na nei lonin hi ain la ama pawang so pin anathita nahi aban kinin kumsang khat zagi somnga la ko puk kumin grace kiti cha khat anei kilhonin ama nuwang chu pathilung sina zalin anadami nahi chuti chun kumsang khat zagila som kumin 14 February in Hudson Taylor in kumsang khat zagila som gu 14 February ni in awunu kom hin tin le kha khat na thon nahi
pang sang khat ni leng chaina te en zong anei diu a hi in khu sang khat nei leng chaina mi te ka pi ding a hi chule chaina hilo Krista zo tampi bol zo ovem hibanga manlu hu hing ding hu hing pu ding a hi I bol hing zo diu hinam ti in o no chuna thon na hi ama na che in langa sin na ma hin sang khat hin khu sang khat nei jong leng ka pi ding chu chaina mi te ka pi ding a hi wang adi ta ka pi ding chu Krista heding a hi aji chu hibanga hu hing na lo pi e chan hi keima an ka sa hing zo mong ding hinam ti ai o no chuna thon na hi iti chun Hudson Taylor zong hin ta sa da mon nei in kum sang khala za ge la som gup kumin England gama azi to acha to suti ading in hong po taw in hi chuti chun China gama hin dal ha England gama jing wangin ama na lung thima China gama mi te to gel jing zin ti chun alama mi ho to agovin chuting le na tong jing in hi kum sang khat za ge le som gup langa komin azi no Maria Kitopi na zalin le khabu kha China's spiritual need and claims kiti chu anasun do lanta na he chutia le khan su do han pha chun hi China mi te chunga chun midang dang yang lainat na le khoto na chu a hin nei pan tawin na hi chun Hudson Taylor zong hi chi England ga ma am sung chun mun zo sia wale zin ting le Britain ga ma Island ho ti ko ha zong chi le in China gama mi ten pathin thu angai cha dang le pan pi nga ya am dan thu ho chu ga sei le jing ji na hi chuti chun asan le Meriang chu pathin phathei bo chang thanin cha yang tam pi ani lhane na hi chol a chun Grace in Herbert in alola Frederick alola Samuel ki ti ho jang amanin cha anei be yeng lhane na hi chuti chun June 25 June 1865 kumin Hudson Taylor dong chu pathina din missionary ading ki pithing momong ta na hi chia chun ama an zong evangelist munchom China gama pathin tulhan lo na ho a mi al hung ding mi tampi an ki mu ben chia chun William Thomas Burger to CIM kiti China Inland Mission kiti chu Brighton muna 1865 kum chun ain put dol hanin hicha chun missionary mi som ni le mi khat pi zenin amani chu ana join hon ta na hi chuti chun kum sang khat le sagi le som gup le gup kumin ama England ga ma kum nga na to zo ting le ke chol zo wa konin je China gam chu ama a in ting le a team ho lamar mil party ki ti ho to ahung ta win a hi amo chu 26 May 1866 ahung ki pa do a hi win ain la ku nga lam an zo naw chu hlali lang pi an in na in 30 September 1866 kum chun Shanghai ki ti chu ta sadam selin angrung ta win a hi amo ahung na win zong kong chunga asata en ahung win en la pathin lung sin zalin ajut naw mun chu dam selin angrung ta win a hi chuti chunam ho chu China gam chong lung win amo hi China gama ding missionary ong ke sol hol atam pen chu a hi win a hi amo chu la mi som ni la mi khat zen a hi win hi chi amo ho China gama ahung lun jing bang win missionary a ahung jing bang win chuti chun China gam ahung lun win a mi ho chu aki bon da no le ai lo le ani et sao ting le a chon dan ho chu am ho in a sei se win chu ting le am ho jong ala lu thei po win hi ai la Hudson Taylor wang chun pola ko na imezosia omji dan ka them ta ti bangin hiti chun ama an wang China mi te lalu thein dinga am ho zo se jong China mi te banga di a hi ting le ke ma yang kom ding a hi ti pa chu anapom cha jing na alai hi chuti chun am ho jong
The Grand Canal of China kiti hanjo muna chun ahung pan sa tawin na hi icha ahung pan sa wapa chun Hudson Taylor dong chu ni sein ong man lihilin pathin thu sei to a hello le lo ina adam ho azen to ama chu hong kiti mo pan ta na hi akalan amo ho Missionary lamur party ho ka ala chun kitu mo na ahum ta na hi ain la kum sang khat le jagi le som gup le sigi kuma Hudson Taylor chanu Grace ong thi pa chun amo ka ala chun kingai lu na le alo le kilung sin ahung pung be kin na hi chuti chun kum sang khat le jagi le som gup le git kuma chun Hudson Taylor le team ho an jangzo gi ti mona chu missionary na to ding ati na hi le itia chun mi ho na da ta win boy na sang ta ana so ta na hi itia boy na sang ta aso phanin British Parliament in Hudson Taylor la loi ho chu China mun chu a hinda rawa in lama ong kile ki dingwin tu an patawen hi ain lam ho wang athu chu ananung povin je sang chun China mun chun anapan san alai win Hudson in jong hit lai jong jogi ti mun chun mihim tampi Christian alole pathin thu na hilin indi chun Christian anahi sa alo kita na hi Hichlai part kum sang khala jagi le song gup le kun chun Hudson Taylor in jong le kha khat aloi pa John McCarthy kiti le khain thot khat Christ is all Henry Low in a sut chu ana sim do ta ne ama hi che chun atha nu ma jing ti chun ala gaw la ma jong I chan ham khat na hat be kin nahi I cha chun ama na sei na chun Jesu Christa chu izakaya ai jingi tin hi sang khat le jagi le som gup le git kum chun ama ni jang cha khat na nei be kilhonin church kiti a hin amin chu chun sang khat le jagi le som sgi kumin Maria le Hudson Taylor na cha te a hing si chu England gama Miss Emily to le solding atita nahi azi chu hi chlai China gama chama cha te Bertie a in Freddie a in Maria Samuel kiti yo si abon chawa anathiden a hitaw nahi ting le July 1870 kumin amanin cha kha nei kilhonin Noel kiti a hi wang ama chu anun hoi ta azen zo lo ji ting le an la cha hoi ta pi zo lo ji chun anathita nahi Pachom khat zowin nisigi zowin anu yang Maria yang chung cholera na ko nin aniti pai ta nahi itia azinu na thi phachun Hudson Taylor jing ta ang cho I chan ham khat gein alung sung na tong khan amazong ata as adam mon ahung pung kinin kum sang khala jagile som sgil khat kum chun ama yang inland gama adam mo zin anekile kita nahi chuti chun akile kum sang khala jagile som sgil khat kum mama chun Elizabeth kiti nunga khato anaki cheng kita nahi ama nu hito kum sang khala jagile som gu lagu kuma bana chu mission na to khom pan hanai tai chuti chun ama ni jong kum sang khala jagile som sgil ni achun China gamlonga anakile kilhanin Zeni jito Hudson chu Nanjing kiti manachun anapan salanta nahi jadi chun kum sang khala jagile som sgile thum kum chana man yang cha anani hanin shopping ko in numei khala pas kha anani kilhanin nahi pha chum kha zoin Hudson teni nu pa zong England gama amani ni no le da amlowa akile kilhanin num ta ni azi chu acha tel han ve suinu Emily jong chu titan ting le mission secretary pang chu na thi hi tai chuti chun sanghal da gel som ski li kuma pana som ski la nga sung chun Hudson Taylor jong chu ta sa da mo na paralyze ana hi na hi inji sunga chun ama an jong na tong ding mi an hall be in mi som la mi gate ana ki mu be na hi
chuti chun ama hongdam do ozovin sanghal jagil somski lagu kumin China gama chun nakile kita na hi ji phasom chom kha sung England gama Hudson Taylor na to la ya pathin thu na hil hang le la ya chu church tat kiti cricket na namin thang mama pang chun pathi na hin na chiting le Krista hin na chu sanghal jagil somski lagu kuma chun na mu na hi ama pa testimony yong hi idam na leo aban ban in sei dum hi ji chu church tar kiti pa yong hi cricket min thang ta hin a hi wang Krista hin an nei phana chu ama missionary a dinga anakal sung do hi chuti chun Hudson Taylor chu England gama hung si le China gama missionary angai cha dan chu na sei jing ji hin chuti chun missionary ang janil somni langa anamung be in chuting le hu bung yong somnga la ku lang hi anatung do pe kitana hi alang khanin zong azinu zeni chun 1870 kum chun female missionary service kiti China muna chun na phudo kita hi hi chun ama chapa Hamilton Taylor chun na kithopi kin hi chuti chun an sumi pumpiu chun China gama chun missionary na chu anatong ling tawin hi chuti chun sangkhal jakko kuma chun boxer crisis kiti na umin hi hi chun Taylor lo hong chu I chan ham kha gen ha asan na to wen hi hi sunga chun missionary somnga la gen in thin an to in ting le chapang jong somni la kha zet na thin hi hi chun athi ho chung changa sumla pai pi ding ki tho pi ding na ti na hin la Taylor wang chu na nom po na hi chuting le alang khana ama to sei jong tam pi no min alang khana sei phang tam pi no mu na hi cha Britain Forest Office kiti amon jong sei pa na lin ta an nei bin ahi azi chu alung gel le athil ngai tu alo le athil adin na chu di na sawa ting le anapom hi hichia ko ni na lunggel angai tu dan hoi ji chun China gama ummi tam pin jong Chinese hon jong anata asan min ting le Hudson Taylor lunggel chu na de le jeng na hi chuti chun sangkhal jak ko ni kum chun ama ta asada mona ve sin ane jing ji chun Switzerland chun chom khat aneki chol kita na hi Ija chun ama simi resign zong anabol tai ain la sangkhal jakko le nga kuma chun aman a China chuting la asom la khat vei chan in China gam chana agavil kinin ija chun jangzo giti chuting le zhenjing giti munchu ana phakinin hi chuti chun adam sungin amun chom dong ama ana patila ya missionary na anato na mun chom dong anga vilin hi ama thini ka sin manchim ti ni hilin China mi te chona ho sa jing ni ama chu athidan chu hi lekha asima hi anathiden pai hi ta chu analulu athi pai hi Hudson Taylor hi 3 June 1905 kuma alaya ka simpe ta anathu pai ya na thi hi tai ama pa chu Zenzing kiti muna azinu Maria koma chun nuwi taw na hi hijilai mun chu jangte kiti badung pang jikat ahin hijilai muna hi English te symmetry neo jikat khat noma hijimuna chamani anwi taw hi hijichan chu tunia weekend testimony Hudson Taylor la isay naw ahin hijin say na sungwa chu tampi zil do theo men hi hicho chu har khad na ve le hen apa na pen in Hudson Taylor chu agam missionary adinga China gama honga chun apa na pen in ama England gama hindan dan akibon dan dana akibon na ahinna ahile Chinese ho chun asang thei ta po bin hi hiji chun ma kiniau sa ten England gam mi hin hozo si cha pai len avon akibon chu ting la sama ki che in am ho bang chun al hatta na hi le am ho to hong kyo thein pathin thuang chan sei thei ta nahi
hi chen e hoi i pi bol wa a hello la mi khat la lu ding a hello la mi khat to ki bop thei ding ti ala e ma kin niau sa am ho banga chu ma ting le am ho hin dana chu hin ding a hi chu e ho Christian ti a dang mi i loi pai ta san lo khat a hi lo le mi khat la lu theina dinga je chu lam pi hoi ta le pha pen ta hi ting le ani chen in ama he Hudson Taylor he ta asan let dan ting le pathin agi sun dan azi acha athinung zinga zong ama hin det chna pathina to jing zinga lungla dai na chunei nan te hi zong le ama cha ai san pon iti chu tha at na ki pan kinin chi chaina ga ma chun missionary na chuna tong zom pe jing jing in a hi hi chu hin ho wa hin la asam nong thung nan te thina man nong thung nan te hi zong le pathina to naw elo la pathi ngai lut naw pa wang isu tang sa lo de ti ting li e hai san sa lo ri hi cho a ko na hi cho hai ki su ke sa go lo ding wa hi hi pai ki sei do pi no ma he chu ting le Hudson Taylor ama pa he pathina ata sana let dan da hi medical college a lai zinga jong chun ma gen thei ta ra sa ki mang cha hin pathi pha zo se ka ngai cha zo se pha cha chai pi ding hi thi pa ma ata san jing jing mi ho nang ma na ta san ali ni ti jong le ke ma ka ta san li nai poi pathin ata asa pathin ta san theina dol hi na lin ta pa do chu je pa do chu ka ta san ji hi ama ta lin ta san thei dol hi ji na bo chu ke ma ki nem ka hi ti na sei ji ting le azinuin ama an ho na khat chu ni khat hi ni eding an nei hon ta pon a hele ama ni alung kham lai jeng hon tan azinuin a phat cha pathin ni hin pi han de ti na hin la ama ni wa alung kham lai jeng hon tan hi jom kho jo phanin akol han hong ki kiwin ne eding hong ki pil han tan hi hi je chuna zinu na sei na chu i ti wang phona I wang phon hi tam hi chini eding an da le tunia he pathin lo pina le pathin ki ta an ho hi imu do be lo ding hin la tuni wang hin I wang phon ni azi chu ingai cha hon lai pe ten pathin ki ta na za la pha chan ni eding cha ring ne hin pilhoni ti en azi nu chuna azi pa chan til kho na hi tubang mangi ya tuni kho na ngai chan aluna dei chat pa chum na ngai chat be se hello le pathinin nang ma dinga na gon pi pha che lo lai lam bai tai hi chu na ngai chat momong a pha dong thin momong tin lo pathin a ki to chena nang yong na hin pi ding a hi ti pa chu isu mi lo ding a he tubang ma chun Hudson Taylor chu hain sumi te to azinu maria hindu ting le azithanu zeni hin mo ting la cha te hi na bon chan chi chai na mi ti ading chun missionary in pang jeng we hi ji chun tuni ko nang na in te le na in sumi te hin pathi na tong ona ding hin mi atam wal tai ti wang hi gel po hi tin to thei chana in bon cha pathin na pathin lenga ma dinga hi kun jing jong su asipoi izo chana pathin lenga ma he pan khom ding hi jingi ti pau chi su mi lo ding a he ting le Hudson Taylor lin chim ti ni lawa asom la khat ve chan a chaina gam aga vil kina chaina gam a hong thi den banga chu tuni ni khon nang la ke yang pathin nai to na hi chim ti ni lawa I ta bang ha asan lang I ta bangin ki gim jong le pathin nai to na chim ti ni lovin tong len ni khat ni ting le aga elo te ding a hi dunia weekend episode 2 insane Hudson Taylor la ko na kil na han lang til ama testimony insane hi chan chuin tin a chai na ke gi ya na hi ngai pi zin ki pa thu kan sein ting le phat dang hello le ni kho dang ting le hiti da bang video ho na mu jing thine dingin subscribe na bolo lai long sit and subscribe na hin bol pin lang ting le like comment na hin bol pi ding kong taw na hi duni ko a chai na ke gi ya na hin ngai zin anga ki pa thu kan sein pathin na bu ta hen